Ngeta bonso bwana fukiansi mwana Kongo tekila mbaga mpova va yuti bantu yani binda mene tika kubiza ikisa kubisonga songa nkumbu andi songa lulu ngujandi ilo sadi yevana yenge dina mono nkumbu ame mutalwindula nsilulu ngujame vuili mululu kinkanga sedi ame mululu kimbenza dina mina mono munkanga mwana mbenza yenge keno mono mina kesala bundula Kongo kumbanza lukala mono ngizi di hunu kyaki mukuiza vova kwa beno samu minzi kutukwamisa muntango yani jambo jangu dina yetu muntando kyaki kukongo lya kati kukongo central i nsololo ya banguvulu yetizola kuiza le 6 mai 2022 gouverneur ba député provinciaux ba feti sola kilivo katuyala mwafi ntango fisidi tekela tolwaka mu 2023 parce que nsololo zangu dizavanga mamunsi yanvima idina ngizi di muvana nsangu zazi beno ba député beno lwena mpangi zetu beno lwena masemeto zingudi zetu baleke beto zimbuda zetu kuna beno ba député tuzingidi eno pamusi ekilalo kituka ba député bateka kala kintu aje beto mboki lwele kituka ba député mboki silwa ngatu butu kisa kintu aje beto buna butu ateka kala kintu adi mambu matokele mona ngambasi maluzei bimoko bitokele kala ngana bibutu gwabwane ya luzei luzei veva kele fuila ngansi luzei nkya mambu makwamisa ngansetu wabuntangu iyayi ivegolo kwa beno muvanga mamu mafueni kidi butwa sara tape retard itubeki tuka munatuka bino luzei Congo central depuis tabakila indépendance ele kuloti mona ngini tika kama développement kansi commune za ya mamitu tukwamisa Venez ma compagnie ma mingi kansi ça ne profite pas au peuple. Venez yima me bingi kwa ku kansi ça ne marche toujours pas. Lutomeneza ya mambu mumma kutukwa misanga. Luze hivyo système imosi twa disanganisi zetu zazi système ya zi famille politique. Système ya zi famille politique zozo zikuizanga bukuza vana nga lutumu ko ba député ba vuilu muzi famille politique zozo ye bakubavana zinkumbu za bantu baba feti sola. Kanzi beno lutomenezaya mutokala yeno kusite lutomenezaya vo zinzo za ba député mukinzungila nzoza nkangu zikalanga biluzinga nga muzikarti kaluzinga nga mumapatako kama matutiko kanti luzinga nga yetu kuntwati buna mvula bwino kanga betu babo poto dimo studiatanga kurambu ikwenda nga betu babo delestage mo situmonanga insécurité criminalité buyisala manga beno babo ye beto luzeivo kwa beto kintwadi mavanga mananga buna vozi mfumu za zi famille politique c'est beaucoup vana ngalutumu kidi volwa sola bantu bo babzolele bawo walu tomeneza ya vo ça ne marche pas parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait et puis katoyer les dikuma ko mfumu zeno za zi famille politique ba autorité morale babo ubakulu ngalutumu kabau ko bavanga ngazinzila kabau ko batimuna ngaziterase kabau ko basosanga ki journalier kabau ko bakwenda ngamavata mukwenda kuna nguba vaikisa fufu madioko ibebe bonzo kabau ko banatangazi camion kabau ko banatangazi taxi kabau ko bakwenda nga mubisalu bya mpasi bitu salanga beto nkangu buna ibeto nkangu tuzei nkya jambu yeti kutukwanza buna babu beti vova kwa benovo sole no kingandi parce que de notre famille politique beno lutala mato akele yambilanga tekelo kituka ba député lutala mpasi zitu munanga kanzi kalutadi mumeti indula bawo ka beti tulazi zi candidats zo za famille politique par rapport ya mpasi zankangogo mais par rapport ya zi intérêt ya zi famille politique zao c'est clair c'est bien bonzo bavanga la politique c'est l'art de combattre vos intérêts oui kanzi mambo matadi ilansi keto province yetu Congo central Benoît le dominezaya vo tout kantama nous avons toujours plairé nous avons toujours eu des gouverneurs beaucoup kabeti ça refléter le zolo lankango le dominezaya très bien wabu okazo yive olo kwa beno muso babu abu situation yayi c'est pourquoi si ordre si ça tout ko ba autorité morale si ba vous voter Kingali parce que c'est notre candidat voter Kingali c'est parce qu'il est notre famille politique Kansi beno je pense luzei katika nsamu weti kwamisa
Nkangu ulo etisa represente ku province idina ngiti kulomba benu beto nkangu luze impasi zeto benu mpe luze matokele yambilanga kusite tekela kitu ka député mito minizaya nani dondo timasa represente nkangu wa Congo Central una imukulu lomba kaka musadila luzolo lwa beno kibeni kalulandi mami tikulutela ba famille politique beno kalulandi mami tikulutela zimfumu za parti politique zeno parce que zimfumu za parti politique zozo kabauko batimuna ngaterase kabauko bavanga ngazinzila kabauko bafutwa nga salaire dérisoire ko ba chinois kabauko beti sakana no ko ba pakistanais ba libanais kabauko beti kwa muso kwa ba multinationaux ba bingi ba yizidi ibeto nka alo beto tuze ivo vukingandi batudidi mpasi so zile na mani sakati yandi sikalenda vanga jambu buna beto tumweni vo beno ba député bitu so dile no ni mwanda nsema parce que yandi tuze ivo unalenda mu logique kalanga yandi unalenda mu rigueur kalanga yandi muvanga mambo mafweti lenda kutuka tula beto mumpasi kati beno kibeni pe ba député kwa luzeli kweli c'est pourquoi beto nkangu confiance yetu kwa beno yena vuvutu lusilanga uzeivu lukutu wanga mpasi sasozi kutukulusonganga waluzei vo beto confiance yetu mu beno yena ina tuti kulomba beno muyadisa umu mwanda nsemi kadi yandi zikalenda mu soba mpasi situ munangatuka munatuka zi famille politique zeno sisa kulu lomba voter tel parce qu'il est notre famille politique voter tel quand si beno lutala kinzungilila kezinzo zeno nani wena mo kangu lutala mukinzungilila kezinzo zeno banani bakulusadilanga bilanga bibikuludikilanga kangu lutala mukinzungilila kezinzo zeno banani bobo bazengwa nga kura mu délestage kangu banani bobo basalanga bi journalier beti futo mbongo zambi kangu banani bobo beti kwa muswanga ko bakulu na trakaseri bebe bontono kangu kazimfumuza ba parti politique zeno kazimfumuza ba famille politique zeno kazimfumuza ba autorité morale d'ailleurs ba autorité morale bango tala ko kubakalanga ku Gombe tala ku bakalanga ku Kitambo tala ku bakalanga mwambote mbote mumukondo lo délestage mumukondo lo kura même vo kura yena ba uzi groupe za zena kalimbongo za zingena idino tuzikulomba bebe montangu iyawu ya imu fuila kenda nsiya beto kibeni tutala mavata bonso kumakitu kidi mavata mako Congo Central beto vavalukala wamana kwenda kwani avanviwa à peine une affaire de 4-5 km wamana kwenda 18h voifueni c'est comme si c'est l'apocalypse c'est comme si mazono fin du monde yakele il n'y a rien mavata il n'y a plus personne mwamungu na kuenda kumayombe kukimvula wenda kumanyanga wenda kungombe lutete wenda ku poste 18 ku Gombe Sud wenda partout mavata makukati il n'y a plus personne parce que babo tuti manatina pasi nzila ngatu et rien du tout bon tu buko vangu lokota Tanzania ibobo kuti tata manakadira kanti buluna wavo mbongo kingandi bavai kisi gouverneur muliambo ya vanga manzila za mavata rien du tout buna kaluna tata mana tambugila ko beno ba député provinciaux muilanga zi autorité morale zozile mbolo za ya mpasi zina mu mavata meto boba le mbolo za ya mpasi za délestage mpasi za courant mpasi za impayement mpasi za conditions za mise à bisalu ko ba multinationaux mpasi za ba conducteur ba chauffeur betina tabizitu ba bingi mbongo za buzengi nzila za mbi parce que zikeke ba fitina ta trajet anda tuka mwanda na teki nshasa izi risque zazo benuluze izi insécurité zena muzinzila benuluze izi insécurité zena mu entreprise y a pas de protection benuluze izi insécurité zena muzi quartier ba jeune mukondo ko bisalu ba kitu kidi bakuluna ba kitu kidi bantu ba futu kuna nwenge malafu mangolo yiyimbilanga minkunga mebuzengi miti tatama na muvutulanga culture yetu kumanima c'est pourquoi ndeti lomba kwa beno ba député muvangila mu mafweni ndivo twayadi samfumu mwanda nsemi bonso gouverneur di Congo Central kadi yandi lenda soba murigerandi yandi lenda vanga museri yandi
luya lwa mbote ile kuntangu ya mkufi kwandi isi di mulu akaku 2023 kona kala nsolo luza ngudi kansi mufintangu fiafi mimekatula mbuta muntu ale preuve mukundia di savana itwa tala bweka na lenda sajila bafulu kyo ondele muvana nsangu zazi kwa beno ba député provinciaux confiance yetu vuvuki yetu kwa beno kena kakobankakako tuzeivo siba kuluvana lutumu kansi betu vuvuki yetu kwa beno kena yadi sinu mfumu mwanda sembi bonso nguvulu kukongo ya kati yadi sika kutusonga bonso buka zaidi utulendi nkanda ukasoni kwa le problème du Congo central ingeta ibobo